هوار بدي بابي شالي رزارا والجنجا شمتي الو ابقى راني ما قدي مثل علي بخارا ميلاد هوار شنقدي يا اربقى الو شعبي ظاني الو ربيت من شوتي ما لا فاش الو في اماني اللي شاوات بابي شالي رزا اللي قلت نابا كرد دنگ و آوازی سرهلدان 1925 یا شیخ سعید دگوه مدا سترانین وی ما بری خدا جیهو وارین وی چولک کانی رش جیای شرفتینی ام چون سردانیا کره وی دنگ بیش فسیح احمد بیرتی اپی فسیحی پرورده خو جبر دست باوی خو گرتیه مالاوی آوا بگوتن و سترانین خو ام سرمست کرد عشیرا بیرتیان به جیان خوی کوچری و خوزای چفگانیا چاندا کردانه جیو زوزان ولات و ولاتان خالق جبوان خلقان دیه باور بکن بیچیا نکارم بجین هن بیرتین ام ناسن به کوچبربونا آوروپای خو به جیاین سویدی سویسری و فرانسایی گرتنه خانم مزوفا نارم زوزانا شبو شبنا واشبنا إليك اللو بالذيفا بالظاهر سربا لبناد الأبرا بالا فنا لشورتني أتيز بكانا والنفملي ميري فانا إليك فليا نذل سري أبي ميري وجا ميري خافز سنسو لو كبلو كريا ريا رمان آخر لي أولي أولي دی سالا 1930 دا دما که مالبات لچیای شرفتینیه آلماستا فعیسا زارا خوی اولین احمد ده همیزا خو ممی مزگینیا کره خو کاورکی پیشکشت که قالی که وی دنگ بیش فعیسا به دنگ خوی خاش ناوی وی برگوهی وی دخه دبه که جویه دما که مزن دبه جدو قالی که خو ده مالبات ده یکو رو رسما دنگ بیجی ده دومینه اوه لگوری سالختاینان دنگ بیش قالی که فعیسا وسع بلندو خورد بیه که دما گرتیه او ده گرتیگه ده دستره نبتنی شوشین دلان شوشین گرتیگه جی تدرسی الباب شكريا خرفا مجتر انكو ابياغا او افشا احمد بیرتی قد نچویه دبستانه حتی دبر داری دولت رجی در بس نبیه دما که ایدی به جن و زاره و به دنگ بیجی خود ناسین جبو کاره کی وقتا داد که و نافچه سولخانه لشکر جبو لشکرین قاچاق ناسنمهان میزد کن لیدنیرن چه؟ احمد هیج ده قیدین دولت داتونه دما که بنچاو دکن بریا ناسه کی خبری دشینه جه محمد یلدرمی گنده اومرانی را محمد یلدرم مروه که معقوله و فرصاوی لنافچه پر در بسته به خب پیرا دگیهینه جلشکران دستینه احمد وی روژه لسر گنده خو
Omeran qaytike. û çendekî şunda jî raporekê li hev tîne û Ehmed leşkeriyê êdî nake. Li çaxê zartî û xortaniya Ehmed da Bêrtî li çiyan bi fîrariyên serhildana Şêx Saîd re tev dijîn. Ehmed bi xêra wê serpêhatiyan, egîdiyan, bêbextiyan, êş û azaran ji devê lehengan dibîhê. Ev li ser derûniya wî pir tesîr dike. Ji ber wê ye dema ku dibe dengbêj li ser gelek serhildêran stranan çê dike û distrê. Bavê Şêx Elî Riza, Şêx Evdirrehîm, Seyîd Xanê Ker, Yado, Sadînê Telha şerê qizil çûbixê. Di dengbêjiyê da wek bîra vê serhildanê ye. جدي ما سبلا مبالا خبر داية جيت بينك أوار فامي سلحتي خذاب باشا اللي كذجي مني فلاني خيرات نجابك بخير بسين رسيتا غرا بيت مالا بابي شبتيو يلودي سابا بيت الحدي قطعت ناشكو لو أفيرا أريه أوار مقوت بيشا سرقوني ممجرينيش بلاتي Ji ber darvekirina Şêx Saîd ve pir berxwe dikeve. Têkçûyînê bi xıyanetê girê dide û pey şêxê xwe distirê dibêje şêxê min qurban min ji te re negot me re Diyarbekirê. Xwedê tu bişewitînî mala Kemal Paşa. Fermana me Kurdan da ye destê Xizir Paşa. مثل علي بخارا ميلاد وار جنگي يا ارمك لو جابي ذاني اللي ربيت من شوتنا مالا فاشعي لو في اماني اللي جواز السباب شعلي رضا Şêx Evdirrehîmê birê Şêx Saîd û hevdeh hevalên xwe dema ku li deşta Bismîlê bi xıyanetê di nav zeviyan da tên şewitandin û qetilkirin Ehmedê Bêrtî heft salî ye. Bi bihîstina xebera reş şeniyên zomê şîn dikin. Di zarokatiya Ehmedê Bêrtî da ev trajediya travmaya herî mezin. سبيمتي فرمانا بابي شعلي رضا اللي دركتي جان خاري اجنجي امم كما الفاشا اللي شيخي من شوا فرمانا ما كنا قلتن دابو اذا سي الو خزي الفاشا امام جثرة نقود السيم بيري امي بيك من شالا بشيري قلي ترمزي اللي شفا ديار بكر Dema ku dest bi dengbêjiyê dike li ser vê bêbextiyê jî stranekê çê dike û hewara xwe dike Seyîd Xanê Ker. Ji ber ku ji hevde canên şewitî yek jî Silhedînê Kurê Seyîd Xan e. Lê Seyîd Xanê çi bike? Seyîd Xan bi xwe jî di tîrmeha sala 1932 da dema ku dixwaze derbasî binxetê be di heman rêyê da û bi heman avayî bi xıyanetê tê kuştin. Marîfetên Ehmedê Bêrtî bi gotinan xelas nabin. Birînên bi stranan derdike bi bilûra xwe ya histayî dikelişîne. Dîrokê baş sane û civakê baş nas dike. Pir zarxaş e. Gotûbêj û çîrokbêjiya wî ji dengbêjiya wî ne kêmtir e. Ji ber wê ye cum'at ji der û dora wî qet kêm nabe.
Helbet stranên bengîniyê jî straye. Were lêlê dînê û mihacirê. Mihacirê ji bo mirazê xwî kiriye qurbana hurmet û şerma civakê streye. Di dawetan da dema ku kêfa wî baş be destmalê dide destê xwe û dikeve serê govendê. Strana lêlê dotmamê distirê û direqise. Şerengi evi evi losvari evi şemi evi magizi evi lili evi evi lili ma avu ecri evi Dema emrê wî tê şêstî mala minê. Direnên wî pêşîn dikevin. û ev bandorê dengê wî dike. Ji ber wê pir ber xwe dikeve. Dostên wê jê ra behsa dirankêşekî farqînê dikin. Histayekî bêhemta ye. Qet wext nake navberê berê xwe dide farqînê. û diranên xwe yên li pêş bi zêr dide çêkirin. Dibêje çavên xelqê li devên dengbêjan e. Hewce devên dengbêjan jî xercê çavên xelqê bin. Cilên pir kîp li xwe dike. Kumê sorî bi tiftik heya şêneke nade serê xwe. Civak rêzdarî û hezkirineke mezin nîşanî wî dide. Saeta wî ye bi bêrîkê diyariya Baranbegê Sevdîn Begê ji Hezrûyê ye. Qutiya titûnê ji diyariya Helebê tizbiya desta dema ku ji bo qaçaxiyê diçe İranê bi xwe distêne. Bali evi ravi evi akseli evi lili evi lima avu ecri evi lili temala. Wexta ku bi hespê kumetî kapreş derdikeve rêwîtiyan bi tedbîr tev dikere. Tivinga bêşliya Rûs davêje navmila xwe rextê fîşengan bi çep û rast girê dide û dûrbînê davêje stiyê xwe. Tim pê ye û dîwarê qebrê ye. Dema ku 16 gulana 1906 da li sîmana Bîngolê qasidê qolfelekê derê dilê wî lê dide jê eyan dibe. Cî bi cî rûdinê û xwe dirêj dike bi îskîniyeke nerm rehistan reh jê distêne. النوالي عبد الباري ببربري خان درسيه بقري عن تابع دلي مدلاني وزبيجه الى ربي تفي قاعده سيف فابر خماله وزبيجه كمال يا رومي كل خطابي